Hello, Shanton. Jonas Nekasano. What? Me say, so from Sikam, me on memo police for above you about you. I didn't know. The MTN number you are calling is at the switched off out of coverage area. Please call back later. Thank you. None of your Bema Nekasa. Yes, the girl is sick. And so we be swajama who ye because wouldn't penny phone a delay. Twene Jonas gram a camera. But not many didn't come on status or your video and I'm catching and say, bro, the whole canning na no cray. What's that take glass and kwa every 1 minute? Yes, I buy bus in Tremuni adia. And I'm out for a tugunasum. Minim sending someone a sand ya. May catch and say, baby, I walk a corner, a hot dog, and no blockade me. All right, the name still remains Armstrong Poleeno Ade. Me ba Kumawood dey announce say Whispers Hotel Honameda. Coded what I say direct opposite Christian Service University Santa say ofa hona coded pool aha snooker so aha sunsun me say o say ba na be bo beds kakra aha aha Whispers na ye ma hwefo ehwe ye be twa na live what I say ene menya Kumawood akpa bi wa ha ye be twetwe nkomo nkomo no emodu mame ma o tip bi Twene Jonas abranti ye oti hey someone say ye ka Kumawood say Twene Jonas no Kumawood industry no mo ho na mnya akọ no bi say Twene Jonas ye open no ensam dia wo say otweben Shanton na oma o details about Twene Jonas enti ye be twetwe nkomo na ahwe say nyoma na o ye no ofo aso ana o mfo aso Midiane Armstrong Poleeno there. Subscribe to channel no. Neko Instagram poleeno_com. Neko follow here. Sanso na beko Facebook and our website poleeno.com. Senior, na wako about Poleeno. Oh, me amejo so. Then eko. Adwuma yeso boko there. Nyame gusu hrae. Amusi adwuma na gu. Oh, senior adwuma ne de obeka se gu bia e bia na onimu. Adwuma ne mu. Because o hwe say kro mo ka say egu kra na nya afi na like agene dey. Okay, no. Yes, oguso a e koso a na ade but ejina de wa obesi aye wo nyoma na e be che say egu ama wa na nguma but to ye ne de dwuma ne nwu. Oh, enti mo ye amunyeska. Oh yeah, some twa de but munyeska. They say YouTube adaroma utwa unyeska and a premier so a ekọ. Yes, and I will turn right and so foreign countries and so and also ko. Aha, it's no dwuma de musa. All right. Senior dwuma no yesi nwu ye Africa na ye dey be sorry. Yen ram kakra. Emra ben na start Kumawood industry. Kumawood me be mu I think 2012. Okay. Me ba as a director. Oh, okay. Aha, inti ba me mpanyifo ni bi enante ya soba okay. Director 1. Aha, and a miracle. Yes, miracle. Nyameche Freeman Muna me no monante ya and I'm turning to be a cameraman because na edwuma ne me de. Inti na me pese me hu the way edwuma ni mu ni na. Me be a camera, me sign be a editor. Even sound cry no me trainee amanfo and me nko topic no so but me can be kakra. Okay. Twene Jonas cry me chair na camera. As I train directing. Okay. Yes. Nti edwuma de enye say bia ennai ni ebem ya be edwuma ni ma che ba behind the scenes nti ba ye hwe ye no na say amanfo di tuo mo ho wo betwa mo be wiom be star no de o meka ne say ai star ofre na na o che no ho okay nti ye say de ye ho be wrem ye edwuma ye ne bi no say ye promoting go for ye promote but this time around no ye ya fa to ye ho so say so betwa bi okay all right I have for ye try ho abasisi ye good boys music why BG let's go baby girl shake for me baby girl go down for me baby girl shake for me baby girl go down for me baby girl go look baby girl go slow baby girl go look baby girl go down low baby girl shake for me for you try home by I mean I know watch no I say Twene Jonas you be a watch the camera as I train the directing Twene Jonas was America. Oh yeah, US. Yeah. I say Ghana amwano. I didn't know be man akasa. Okay, on the problems ni na say empanyfo no enyo mo mahyehyɛ na say enyo mo de agu akwan mu no emmoa country no. Na okodu America no wadani skeni ba na o Ghana no na onani onye skeni. Okay.
ma memfa akonya we ntia ahwefo mo hwe ye ni na edinya ne Shanton what as ye dodro na anim ye wonim nso so no me dinya no e na me movement no ye friend say wagimi a meyewo suanyansa na ahonto simple oka ne sa say Ghana amoa na fine ebetimi aba say Ghana amoa no because Ghana ha no we live by experience. Okay. Ghana ha oma say bia no omunye yi. Okay. So what you say? Na nkaka by nye say sorry to say utu kwan na wo make. Okay. You we scafo bebre omo Ghana ha. Okay. It you can't just tell me say Ghana amoa wa emoa obi. Okay. Me problem no. Say Ghana amoa wa eboa obi. Yes. Na efri tete. Enye nne. Na Ghana be ye Ghana efri tete. Enti say you say akomo nya ene na efri obri konfo anoche. Okay. Enti no. Honest start here. Yes, honest start here akom. Enti Ghana nye say Ghana no nye anything. Okay. Ana wonye ska ho ana obetena. Okay, I heard the videos I will drop it. Or say ya kwan nye, yensu nye. And on no crash the okan we can because ya kwan obi agitum say nye, yensu nye, ye health sectors no. And also enye enti okan we kan na. Oh, okan we kan. Me I'm not against say all can no kre no. No kre de me kra no. Sometimes ebi wo ha me videos, most of me videos metimika e ka so empanyifo mo hwe na mo nye ye kwan maye empanyifo dumso na doso ye wo kwan ya ye ka no because wontimi nko panyi wono mo mfa won sabo nkum nkotenetene ne so sorry to say wo ma me ye panyi wo papa ye panyi so obi so ba nanim na obe kan kwa asem che na ebe woni beje you can't just say mo jimi masa entity o life no entity na obi a free mu. Yes, and this all on sabon kumbe chiro ukrum kwanya. Enye sa na obi ate. Don't you think that sometimes it's too emotional or kasa because and some ni bi wo ha wa ultimi say ade we dey empanyfo no betimi aye but o mabu o mani aguso nti out of yaw no o betimi aka nsem bia bro Poleeno ade bi o no kre ye nto sabi. Okay. Say ye sukra ye jahem. No kre. Ai me mitimi de yaw wo ho. E ka asem but I was say me pacho owo de me kan because kasa dodro na emfonso ye de egu. Yes, it is a me kan asem bi bedi obi atemo a owo se me wi a me san e recollect ka say no mistake bi a bemu ha. Yes, na me san ba say oh minia asem a me kan ye man kan ye fa che me wate. So but o jitum said ya waka na waka dia you mean it. Ana dia me kan wonti ase nti enye bai bufuo bia na ode kan wo. Okay, and yes me defending on in any way be are for no be be say me defending only her nti you have to ask question na be an fan bi o ha nko be bisa no eno nti na me bisa anya me am personal interest nti na me bisa questions. Don't you think say enka okon solo way na empanyfo kwan na say wo mayo ka wonya sa tension na wonya na ko bia kran fi no sometime bi ohun sometime Mahama ka asem oso wodwan funu onye de onsuro sekan aboa no wowu aboa na wowu no sekan na wodi twa no ade na beye no. Okay, what you say se usuji a ye de mawo na wo sere nso ji a ye de mawo enti ade sereje dan se wo besu age ma ho aye hi. Okay, me problem ni na no because woni mpanyifo na edile na akra wa asem e de se den na ye wuni panyi a ye se wudifo untimi ndi bem. Don't you think say anyama no so e ka ho ese yen enkra na na se mpanyifo no fa so de tietie a enkra na fa ho de so eye amamra ye beto ye amamra nso ye nse no esan se hew de wo na bruchire kra no ya wo ni US but ne maame mu ye bibifu nti no o ma akra ne ntena US a unim de nti a wo so akra ne be sei. Okay, nti wo so de ne baga na back no be hwe na man na wo ba e be hwe se akra ne behu anamo bia ode ani die be mampanyifo. Okay, nti Ghana amamre no ye nse nkra o na mom ye kire de ye. okay, yes abroche se ye mfa ba mo ye de bi ba Ghana hwe school for jimi omu jimi chama ohun e be sitie no nti no se Bible kra ka o se hisem ana se fa ba na ye de sanity. All right, me ntwa no Twene Jonas o starting interview now say oyobi a watete no camera mu watre no directing okodura with me sure say now on ne kasa. Oh, some time ago okodru ye na de on say ne link o de ko eni na ne edi ho nkomo nkakran akra DJ Swiss akra ketwe. Okay,
no ne link na ye den omo de koi but na me ne di nkomo start so ye video na mka che ni say bro the wo kan na ye no kre o start glass nko oh every 1 minute yes aban ba si twemu ni ade a na amanfo etugu na sum minim se ne nsem na san de a enti o sha ase a wo di atem na me say bro baby a wo ka kone de hodo yes me catch and say baby a wo ka kono e hodo e no block me wow eja se bi obra panyi etu fo no na eye ne hi enti no on menum asemati o ka na bufu so o da bi na se me no wudi nkomo ebufu nim aha ye na ye toatoa de beboa na abefa de beboa me na me so mafa but me ne na ka me hu se emmoa no no e no block me kra je se on menum asemati but me mane ha me because na WhatsApp and say WhatsApp yes and sometimes e bi wa Facebook kra no ye chat it but of late e bi nim piem because wa fa ne ho adwene me hwe ne video bi anya obi na de me kwa bro kirewu me ma me bia na kwase bia ntimi megina menimu magisk bra insult me no I don't need 10% from you but what I'm trying to say is just comport yourself right because bro che no ekro na ebi wa ebi to aso what you say and enya wo no wedi kian kwa bro kirewu ye wo mo di kan ko ya na bro che kwa nya bro kire so what you say nti so obi e be kan de ya bra social media no ke ntena ho anke entina ho me sha se de me buildings eba be kire say o me wodan me wo cars me yo say ya bra social media be tan o e bia de wo won so no obi ni ohun ya me chei na de wo ni no so obi wo enti no me de bia me kama asem a eye clear me kantro me twantro nye hwe chama de wo wo no fa hye wo ho say me die ni but emfantu ho ada wo ye obi akono ana asese obi ana ye wo ni so ontu kwan baby obi timi tina Ghana ye obi tu kwan obetimi akwa na abo no onye yie eno so wo be ka ne sei obi ti wa akra so onye yie so wo hu enti esa wo so ba fom na wo kasa no ka se oye video bi se enye obi ana de ne tu kwan anya na ma me na de ne tu kwan to obi antimi megina na nim nsire ni ska usire ni ska da mia nyame kura mpemu mra me se me fa phone afre miniama da bi menye bi da ekomo name da o menye bi nso da chama mimi ni kura no na enye de metimi a spend be a day kura metimi a spend e bia be 1000 going mimi ni kura no metimi a spend 1000 going so omo ni me de omo ni me yen ha ye ho nye chinchina atwan yo de obetimi ato bia na baby obewura bia me mewura you might see me say oh guy was a simple way ye dey no wo chama ye Kumasi fie o yes Kumasi nso baby bia ye ofie wo ho nsase nso aye ye kan ye nsem eno na wo se wo te ase okay yes me watena me nchen wada sorry wo me fie ena ye na fans no me nti bia ase no okay on video bia oye odi atem na me ye say chale baby a wo free yes baby a wo free ne ade nti comport ho amanfo hye jimi way o cars ohun na se o ma hye attack na o mu di matem okay ne fans ne bi yes na me so me Abraham me jimi dada o me mata dada entinya wo tan we na be me foforo ebe nso de me tenti wo nya botre an o sorry for my video ya post yenko enya de wo be ka ohun na ebebu ma bem say me jimi dada me jimi hu di se me jimi enti de na wo kire na me jimi yanka me ya ma wo wa unim nyansa wa hwe me a comment Debbie who be di matem for what reason no cry make enti on say the enti a me yes sure say dia Twene Jonas fans no omo follow ni nyina ne say bebre na say okay nsam na e wo Ghana no empanifo no yaka omo nye enti out of a year on na say na me kan before no or the deal matem at least say na empanifo no omo call radio omo timi discuss say Twene Jonas say ni at least and go force the impact be then eba emu an dey fix the country ne fix your attitude then eba ye no nti omu ne say the oil no the impact then eba nti o say nyina then omo support na the dream no pass it through bra everything is in the pipeline okay Ghana chat no e wo hodada de wo so ote ase no e na 4 years e na wo tena so obi edikin ase no be 4 years no it is how 4 years no oh be maintenance near the idea it's not easy to go by but say one when your idea be say Ghana nke ye bi say ya clear
oh I ne say ebia ye de one day bi na sesa neoma eno na me pese ote ase one ne fans ni na omonte ase o sa neoma no ho ye mfa dakro na sesa neoma fine ye kwan enya ye say nti wo pese o chese mpanyifo no mu hu omo yes obi nkan obi aka anya wo na wo di kia kan eti memedi atem me problem no okay memedi atem when the atem so I so sangan ko for be and America Ghana for na say sorry to say so when Jimmy Unifans okay sanka me be say no nanka ma ro me ho na me hye boxer na me tap me do nyame me do obi be hye da fa phone he me hu akwa we wa run hu wa ye say o bodam ana e ho ma hete yes on say obi be ka say negative sales small chama me pese ma bubo nkofo bi din nanka omu nat me hete e wo Ghana ha why oh chama be ama toto bomb ekua pimpolo kura fa ne de to nchen na eyi afia so asnega mo won de meche sanko na wo de hwe akwa we box bukum banku we mu na wo be chama wo be ama to bomb na afia obi abeka say bia say into person o kire say kwan we so na mo fa hete kwan o mo fa hete ye no jimi kwan so na mo fa hete ye how said the intina was say oba wo roro ho na wo twitwa ja sa neoma no ho me say ye me a sa neoma na wo say ye ka okay matter point na say by em fan say me a blogger as well my posty picture ebia wakoye donation ama ebia children's home my posty menya 10 likes say Ghana for my posty amom yes the same unipa na wakojina baby and I say we search leak aba my posty many over 20,000 likes. Why not supporting why? No, but what my question? Mathematics here pa. On say sex leak no. Obi apem kwase asemu. So it's part of our society. Say I don't need a negative. They will watch. Excellent. So you have to be. Mene amrado edin komo Poleeno Multimedia. Or can say me. Or say it's either you are below the belt, and I say you are ahead of the belt. Yeah. And yes, unya the necessary attention now per Ghana. It's either you are extremely good or you are very bad. Never to what me to what say say ABS nipa no omo obubo omudin no omo so read the system na say okay and ye na bia ye ntimi extremely good and bia ye craft na ye wo no ye the bar raw omo accept it. So we have to use this channel to gain the necessary attention I say there. If you do things that no so a bad so be say on the omo factor na say omo point obia wo bibia woko ono ne e wo say o ye de ahete but busa say Twene Jonas asemi ayeki ono so o ye de ahete ana so o ye de ahete a yes so o ye de ahete a obia ni asemo ye de but say o ye e de etufo o ye amagana akoso but once we twa hu di atementi wan mu nantie because still say me penyi na se me gi asemo no abeka ne yie na se me ka ekoduru bebi ne de adwuma bi hye me nsa se me nye bra edom adwuma ohun edom adwuma ne ye dene yes enti de bia me ka se ebia ka me papa bia na se me maame bi na ye minister dibre ese sanipa enti se wanye wadwuma yi a obetimi abegina di watem bra wo se be ye ya pa enti na me ka no se eye fame no de pede a menini ni asem but se o be ka no kre na figure ebewie che na wo bedi atem de a eno na ho no na menini yes ene nya minim so on za Shatawale attack nothing enra wo Shatta be attack no say o ye video bi nso o say Shatta sa akode musicians omo wo Ghana ni na omo chimi because omo platforms omo fa and support it wo hu de meche no na bra o de no o de support to de so wo hu de meche ono no de owom na wo ye enti wo de ye hu stance o de be minister ana say o be president o say Shatawale ye aban no kra kwan ne ye nti omaka na aban na ye na Shatawale ko stop yo mo a nkwase asem sabi na Shatawale edi no enu nti na ho kan Shatta say ono de obe stop no social media one ne ya adwen ana mene Shatta ya adwene because Shatta ontimi nka nche president say enye kwan asem na emu dawo
So mo ye kwan ko stop e omo say ono mo konya wantwi ansa na later be patch. Oh, there be. On say sometimes we agree to disagree. Okay. So on a meche. Nti ebia on tiase ebia one street no me de meka ekọ na mogina fa ha yese ya. Ebeye enseme na Shanton so wo fans. Okay. It might be say the fans kwa beba o wade na mo yes ane ade ebe da ne ntokwa bebre. Aha, nti bibi sa akọ so de ya. Shanton betimi aka mem kwan. Enu se mo ye no nkoye kwan sei munkoye sei. Ohun tie bia bibi sa ne ko bai, but enkoba say Shanton betimi aka say oh ye kwada so kwan. Ye buo krom kwan munyai. Shanton ntimi masa command no. Okay, Matthew say Twene Jonas on block wenne. Nanka waka asem bia che na asem na ka waka che. Oh, me meka che ne say me nua no. But on man na kuma mrafom na onyan panyifo atem didie because wasem ebeduro hinanimu a e wo se wode ahobrase yes eneko ye mfa jejejeje enko. Aha, nti wo mrafom kra na wonye bibia nice and fair because odom edom so edo no. But omo ye yi Oziana no omo ana ye crucify him enti omo di na chi ene no ade na omo so stand na omo nka me problem no see na ye nipa social media ba akofo dia ana who ko register jo 10 million there be obia all right obia high nine yes enti no omo am support no na nka de mo so mafa Twene Jonas me fo am so na say onso unimu nyansa aban say onso unim nyansa me fo na ya hwe sa musumote ya aha but mo so no so de amusumu nya bi ye hwiri no ne kanfo wa chachawo okay aha nti anu na wo so mu bra ye ko o final ways atare na bi e dade o sound oh final ways and by the way okay my final ways ne say me chia madofo ni na matamfo nso me chia omo na me de bia me kan me say what time ya time wuni no se do me na ho nto e straight Ghana for me sermo say ye support ama Ghana akoso a enye didi atem mesre mo sade ne ye nyim film because aban o minister o ohine o bia na o maame ebetimi abeye bi o papa betimi abeye bi na se udi atem no obi nso bedi na atem a na ukoya na abai yemfa odo entena na odi oye se bio nkwase asem bia na nisi e support na mum yemfa papa ewo mu no na yen support ma asem tia wa no no. All right, I for Hannah the interview in the interview where about so Whispers Hotel, Direct Opposite Christian Service University Honum na pool bibia wa hase oba bit me enjoy kama rooms no so very nice and na obajojo ho so kama me dum besia ya kram. Good boys, music, why BG, let's go. Baby girl, shake for me. Baby girl, go down for me. Baby girl, shake for me. Baby girl, go down for me. Baby girl, go look. Baby girl, go slow. Baby girl, go look. Baby girl, go down low. Baby girl, shake for me. Baby girl, go down for me. Baby girl, shake for me. Baby girl, go down for me. Baby girl, go low. Baby girl, go slow. Baby girl, go low. Baby girl, go down low. Baby girl, go low. Follow me, make you do more show. More money and more do. I swear never let you go. What him mama chia man shit. Hello, I'm a catcher of the Poleeno Multimedia. The only saying my quality staff and you get you. And your papa, young come. Wait, the bulk master the answer or something by this collection. I want you. I think I just before I do I think I upon quality staff. Listen, and your mom mentioned and Kaya may have some personality. Listen, 90 or 95% more aside you baby I'm quality staff. I have to so from 0540 575280 0540 575280 from quality staff ne was of original was down the portal UK, Canada, US, from Yaba. Obaso, one in a million. Ungusia, they may nigga be on top. Who is a top name? Come on.
Yeah, new partner. You see, I need to I say, one in the balloon said, we said, we are which is soon a new plan, Brother Jessica. Oh, may I talk you on my son bed close to 2-3 years. James, my son bed 3 years. Wait, my son bed 3 years. It's a Brazil's collection.